Inka etiminete ntsena kubelawura ya 12 nhlekani mingiselo mkana lona FM na kuhlekanisa kwalonga ingisela stage shurko namuhla msumbunuko kungebe msumbunuko namuhla na vumbirhi namuhla siku heleriya ra vukhumenharhu ra n'hweti liya ya Mhawuri lembe ra 2024 mune mina ni khalanga Pat Mathebula wa smart wa Jim wa xitlhangu wa xingiritano wa cacana makuna lawa ndandadzi ku tiselana kona ku Afrika wa vulavula kusuka la studio 2A ile polokwana hila nga kona eka nhlekani lowu hi ku tiselana kona kwalo humelelisiwaka hi Ncindani Eric Mabasa akhensa swinene loko mi hi lombe ndleve hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu la mi yingiselaka miriko timhaka ti tele tinhlaya ti komba leswaku ku na vanhu vo tala lava se va lahlekeriwaku hi mintirho ya Afrika-Dzonga xana xivangelo ku nga ku ri yini ta va kha hi bula na vona statistician general hi 10 minute ku bela awara yan'we nhlekani lowu kasi ke ta tlhela langutela ku bula na tatana Nkatingi kusuka eka timhaka leti ta ku tlherisiwa ro ka misava lava va hi pfunaka ku vona ku lava va nge va lava mali ya le marhumbini va va kha va endla ku ina ndaka loko mhani a vilerile tolo a vulavula hi timhaka ta ku van'wana ongeti va hakerisiwa kwalomu ka ntlhanu wa madzana ku va ku hatisiwa swikoxo swa vona hi ndlela yeleyo sweswo hinkwaswo ta swi endla hi hafu ku bela awara yan'we nhlekani lowu kasi ke kusukisela sweswi ku fika la ka hafu ku bela awara yan'we hi ta va kha hi twa wena ku u angula ku yini khome ti timhaka kwalaho nga koho a ti na mhaka ku hi tihi timhaka ta koho hi ta va hi kha hi langutele ku twa n'wangulo wa wena ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona kasi hi hafu ku bela awara ya 12 hi la ku bula na vamanana vamanana hi bula na n'wina ntsena laha hikokwalaho ka ku lava ku ta twa matitwelo ya n'we eka timhaka ta tinhlayinhlaya leti humesiweke hi va World Health Organization ti kombaka leswaku n'wana wun'we ka va mune lava va nga hansi ka malembe ya 19 u va a bihe mirini Afrika-Dzonga hi hlayela henhla swinene hi ndlela yaleyo loko vana hi ri laha kwala hi nga kola a studio 2A swi vula ku u nga ta va bihe mirini hi ku swo vula ntsena a ni hi mune la se loko hi ri mune hi tetani a swi to vula sweswo mingisero Munghana FM se a hi tirhisi yin'wana tindlela leti landzelaka 0860002543 u nga tirhisa na Mathebula DPR SABC.co.za kandisa rito ka 0657443911 kumbe u endla yini u ya ka TikTok u lava khalanga Pat Mathebula hi twaku kwalaho nga koho timhaka etingani inongora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na tshembisa mingisero mina ku ri riqingho rero ni ta ri teka ivi hi kota ku twa n'wangulo wa wena ka mhaka leyi hi bulaka ha yo na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona ntsena andaka leswi 0860002543 nongoroko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tsavuleni loyi a ri mingisero wa yena wo sungula nhlekani lo hi twa ku yena o angula a ku yini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ayi njhani Butet pfukele mi njhani buti wa mina na hina pfukele swinene akhensa lo vulavulaka na yena i Hendrik Siboyi kwala a Cotton Days Siboyi Butet ku na muakatiko loyi a nga ta ka mina u na xirilo mina ni munhu loyi ni pfunaka vaakatiko hi information so munhu un'wana na un'wana la nga muakatiko wa la Cottondale ka wa 20 wa ta ka mina ta n'wi pfuna ku nga va nkarhi wun'wana ku ri abuse wa ta n'wi pfuna so ka hambanahambana kumbe yi lava information yo karhi se ku na muakatiko loyi a nga ta ka mina a ku i kombela ku pfuniwa i biwile hi khanselara so i reportini a police station na sweswi maphorisa ka xiboho so i lava ku pfuniwa hi ndlela yeleyo loko hikuva maphorisa ni byeleni a hi vulavuleni mavito laha loko a mi ku i pfule case a police station ye le kwihi hi lava ku loko hi kuma Kenneth Mdluli wa byela ku a kasi n'wina mi tirhisa ku yini hi ka hi swi tiva ku hi vulavula hi le police station ye le kwihi i police station ya le Akhonoko se loko mi ku muaki lo i biwile i vavisekini ya i vavisekini hikuva u hetelele a tshoveka voko a suleka na nkolo a beriwa yini hambileswi nga ri ku na mhaka kambe a na ku tiva ku a beriwa yini hi ku ya hi mina leswi nga fika ni hlamuserisa swo loko ni n'wi tsalela ka Munghana Lonene loko ni n'wi tsalela ka swiyanimoya swin'wana ndzi ni fona na laha ka n'we hi lava ku pfuneka i beriwe ku i lwela ku ri loko khanselara a kacha a nga kachi navusiku nako loko ku fika van'wana tikontraka yo hlamala loko ku voniwa vanhu va tirha se leswi a nga kombela ku ri ni n'wi tsalela ni n'wi fonela ni vulavula hi yo mhaka leyi loko a ta ka mina ni vula ku loko la a biwa a ri koho a biwa va ri kwihi a va ri ku hungaseni a biwa va ri kwihi u
ku ri a ri ku huweleleni ka mithini khome xi huwelela leswaku ya hlangana ka ndhawu ya so la ku taka n'watikontrakt wo karhi la ku akiwa bridge exigangeni xa ku khoputela ganga ra Masingitana mugangeni wa Kurhula. Se ku fike ku deliver swibrijana ka ndhawu leyi se va ku councilor already se ka chevana va fanele va ya tirha va yi 10 se ye a lwela vaakatiko la a va pfula matihlo leswaku a hi fambeni ka ndhawu ya so leswaku va nga yi va ya tirha. lero ya kavanyeta ku tirha yo mhaka va nga nguba ya kavanyeta leswaku a pfula vaakatiko matihlo leswi a nga ni hlamuserisa xiswona. Kambe loko a kavanyeta ivi va nguba mara a ri xitaratile a nga ri a huwelela mithini leswaku vaakatiko va hi va hlangana hi ku ye i munhu loyi a nga ka forum. ni vula ku a ne a ta va a loya va ya hlangana ivi loko va ri mithining a kota ku yimisa voko a ku hayi mara leswiwani ha swona a hi fambiseni leswi i biwe na le mithinini nga se yiwa na sweswi a nga se kota ku va a pfuniwa ende yini police station a hi sungula a tliliniki u yile a xibedhlele u yini a ni loko ya xibedhlele va fika va ku filisa tifomo va ku letiwani kama n'wana va pfa va ku no ku pfuna va nge ku pfuni loko i nga se fila fomo kumbe i nga se tata fomo yo karhi hi maphorisa yena swi ndise ku yini Butpet u yile xibedhlele na tifomo hinkwato u na tona case number u na yo laha ni vulavulaka ni ri ko sweswi ni vulavula ni na yena mi nga n'wi nyika foni ni nga n'wi nyika n'wi nyikeni hi twa ku endleke yini enhlekani Butpet but minjhani na vayingiseri pfukini minjhani ni byeli n'wina mi beriwa yini mina ni beliwa ku huwelela meeting wa public meeting la ku nga fika contract leyi faneke yi aka bridge amugangeni wa Masingitana na Kurhula. So laha huwelela i mani hi n'wina kumbe mukhanselara hi mina ni huwelela a mi ri na xexo huwelela xa Loudale xa Loudale a mi huwelela hi mhaka ku hi n'we mani ka sweswo n'wena mina ni le ka forum ni chairperson ya forum i forum ya yini i forum ya yini i forum ya va business people se ivi forum leyiwani yi rhamba a yi ri ku huweleleni yi rhamba vaaki ku hi hlanganeni hi ta kota ku vulavula hi ta project leyi ta kula kaya ivi loko mi ka mi endla tani mi hlangana njhani na ku biwa khanselara i tshama kusuhani na le patwini loko ni huwelela loko ni fanekele ni jika laha ka yena no vona a pfula gate a ta ka mina ka ku mina na n'wi tolovela ivi ni biwa ene n'wa mi tlheriselanga hi ku machava ka yena kumbe a mi tlheriselanga hi ku mi landzelela nawu ku endleka yini mi tlheriserile hayi a ni tlheriselanga ivi ni tlhela ni n'wi byela no ku ni hi bi nakambe a ni tlheriselanga ka yena a mi ndla leswaso nibi swa tirha sweswo se ivi mi ya mi ya pfula nandzu mi pfulerini nandzu lowu ni pfule hi wa mune se kusukisela hi ra mune a nga se khomiwa mukhanselara kumbe ku ya a ya pfuleriwa maphorisa va n'wi teka statement xa yena a nga a tshunela maphoriseni a nga va teke statement mara ku kandzisa swintiwana a nga zanga mi swi tivisa ku yini okay ni khomele ni hundzisa leswi 0860 ndaka lexi 0860002543 ntirhi ka khalanga pet mathevele le ka TikTok loko hi famba swin'we kambe a hi ku twimikiseriwa meku laha u nga koho u ri yini hi timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona na ku hetisa na miyingiseri loyiwani se miyingiseri wa mehe i mani mukhanselara lo i Oscar Samson Makhuvele a ni mi twani Oscar Samson Makhuvele i mukhanselara wa masipala wa Bushbuckridge award man award 20 ya nga ha mi ba ena mi pfule nandzu a ku sendleka nchumu ku fika sweswi okay ku a hetiseleni lexi nga ndla ku mi tala i yini i ku mhaka ya sweswo ku a nga se khomiwa kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano ku na swin'wana leswi nga tumbela va swi tumbetaka vona le police station ya Akhonuku ni mi twini papa ni mi twini no a ya khensa swinene leswaku swa vukorhokeri ta vuya ka n'wina siku rin'wana kambe hi khensile swinene poto wa mina se ri njhani va ku sweswi ri tshunguriwini ri le ku holeni ya ni ta ya xibedhlele mundzuku le rixaka mara lexi nga ni hlamarisa xin'wana i ku ri na majambu loko ni fika kaya
mhani va ni vitanini va ni byela swaku no ku na maphorisa lama nga tisa protection order yi huma kaya mukhanselara no kasi yena a nga khomiwi ke a ngo pfula protection order ka mina na because i public figure. no se ya phasana no akuna xiphiqo imani ta vutisa vinyi va lava landzelaka timhaka teto va Kennel Mdluli va ta hi pfuna mhaka leyi ku antswa ku ya mahlweni khensile bota mina Thank you. Khensa 0860002543 mhaka leyi hi nga tshama hi vulavula hi yona na va Action SA se yi humelerile ya ku va mera ya Johannesburg Councillor Gwamanda a tshika ntirho Johannesburg yi ndliwe swin'wana na yona yi ndliwe swa miyingiseri a nga vula ku kumbexani na mfundhisi va ndliwe swona a ku fambi nchumu kama hi tekeni n'wana miyingiseri lowu nhleka a ka ha ri na munhu la kambe n'wina maphorisa ya la Econoco mi endlisa ku yini ku xiyimo xi titani hikokwalaho ka yini mi nga na ku mi yisa protection order lowun'wana mi fike mi ku yini ka protection order ya koho mi n'wi byele ku yini munhu loyi mi n'wi yisela ku protection order a mi landzelela yini ka swona loko Councillor Samson va kha va vona va hikokwalaho ka yini mi nga sungula mi va pfulela case kumbe va khomiwa 100 kasi a nga khomiwi loko a ndle sweswo a hi yona assault GBH a swi khomeriwi sweswo ivi a huma hi bail a hi swona wa nga ri maphorisa se mala ku sungula ku fana na lama ni vulavula hi wona tolo ya ka Malamulele vo tsandze ku khoma swigevenga leswi va swi tivaka loko u nga swi tivi swo antswanyana mara loko mi swi tiva mi tlhela loko hi ta ka n'wina va ene ha va tivi swi hi pfuna yini sweswo yini 0860002543 a hi tweni nin'wana mingiselelo nhleka Hello Buthut. papa minjani Hi pfukile minjhani? hi pfukile but Lo pfukile munghana ka munghana wa mina. no a ya mamukela buti wa mina mo enyana rito ivi hi twa ku mi ri yini Okay, mhaka yi kula hi xiduma, mhaka yi kula ku bisa ntshunxeko. Mina problem ya mina hi leyi. Ku ri lapha la vurhena khampani yi fakela ku xikontiri. Kusuka la le ka ka post office yi jika yi hala majeni. Leyi hlamarisa ku khampani leyi yi faka misava ehenhleni ka xikontiri xa khale. A va xi khitanga lexi xa khale, a va le ku khwayeni. Swa ku loko swi hela maybe 2 months 3 months ti ya tlha ku va na ti-pothole full. Xirilo xa mina. mi vilerisa hi ku xikontiri xi ndla yini n'wina Ku na khampani yi faka ku xikontiri haleni le ka ePhalaborwa. A ku ri na xikontiri xa khale, xikontiri lexi a va xi fakanga. Va zanga ku na khampani yi faka ku xikontiri haleni le ka ePhalaborwa. A ku ri na xikontiri xa khale, xikontiri lexi a va xi fakanga. Va zanga va stampa laha vo lo fika va chela misava ehenhleni ka xikontiri lexi xa khale. Misava ku chela xikontiri xin'wanyana ka lexi xa khale. se xiphiqo xa n'wina yini kwalano I ku ri a xi nga ta tiya 3 months ya khayivela ku back to hi ta ku ri leni foto ku xikontiri lexi a xi tiyanga. kambe i ncini xi mi fikisaka ku a xi nge tiyi loko xi ndzi A xi nge tiyi ku ri va fika ehenhleni ka xin'wana xikontiri ri na ku khwaya leswi endlisa ku mara ni vula ku n'wina mi fika njhani kwala mina vutivi byi n'wina bya timhaka ta ku veka xikontiri lebyi byi nge i mhaka yini mi ku leswi swi nge tiyi vutivi lebyi hi nga na byona tin'wana tikhampani loko ti ta hi tiva ku ri ni vula n'wina mi tiva ku a ku fanele ku ndliwe yini ku fana na leswi vanhu va nga ta vula va ku a ku fanele ku susiwe topping ku ndliwe yini ku testiwe misava n'wina mi tiva yini leswi swi nge mi ku a xi nge tiyi ni tiva ku ri a wu fanele ku khipiwe xikontiri lexa khale ku stampiwa ku hetelela ku fakiwa tisemende ku ta vuya filling leyi va yi filaku and then va ya mahlweni na service ya project ya vona. hi mani mi byela ma swi tiva ku ri na maendlelo yantshwa sweswi ya ku loko ku ndliwe xikontiri va swi kota ku fika xo sungula va swi kota ku fika va susa laha ka xikontiri ntsena ivi va tlhe va vekela xikontiri xintshwa va nga ha celangi ku tlhe ku gandliwa ma swi tiva sweswo ene swi tiva ku va fika kun'wana va fika va kuma xikontiri xi ri koho xi ri na ti-potholes ivi va pfala ti-potholes ivi va tlhe va chela xikontiri ehenhla ma swi tiva sweswo Sweswi na swi tiva. se bona va ndla yini Vo chela misava ehenhleni ka ti-pothole ku ehenhleni ka ti-pothole letiya singu va ta vuya va chela misava va chela semende va stampa. mara leswi hinkwaswo va swi kha swi ndleka ka kumbexana hi nga njhekanjhekisani hi swona hi ma hi ta twa van'wana ke hi ku a ni mi no pfumela ku n'wa mi swi tivi hi ku handle ka loko ri ku a mo ni komba ku kumbexana mi ni humesela certificate xa ku n'we mi swi dyondzele kwihi se mara hi mani hi twa lava va khumbekaku hi twa ku vo ve ri yini hi twa ku va ta hlamula va ku yini
okay enkombo to amen 0860002543 nongana ku Africa wa vulavula eka Munghana Lona FM makumembiri ntsevu 2 minutes ntsena yi bele awara ya 12 tinhlanhla ya titsakisi loko swi ta ka timhaka ta mintirho ya Afrika-Dzonga ta bula na vona mun'wana loko hi vuya amahungwini ya misava ya awara ya 1 kwala ka Munghana Lona FM loko hi vuya ndzaka mahungu ya misava eka nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara ya 1 hi tari hi bula na n'we va mhani hi lava ku twa ku tani va mhani mi titwa njhani loko xiyimo xi titani va ri tinhlanhla ta vana lava va ngele ku velekeni va ri vantsongo ti fikise ka xiyimo xexo xa ku wun'we ka vana va mune eka vana lava nga na hansi ka malembe ya 19 i va na n'wana so ti-percent la henhla swinene i ku ya hi va World Health Organization se ku ku ta va ku ri ku we kwala u nga ko tanihi mhani we kwala u nga ko tanihi mutswari tanihi wa xisati u ri yini mhaka leyi ta bula hi yona loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 n'wana mi ngiserelo nhleka aye papa inkomo muni loko swi gegeni ku swichapo akhenza tolo mtise swivutiso swin'wana vo swi ni tsakise ngopfu ku why Premier Ramathuba na MEC Rachweni swi tikomba va endla swilo ku hambana na former Premier Mathabata na former MEC Rafale nhlamulo leyi mina ni nga kumeka ni kha ni ri na yona i timhaka ta ku swilo leswi va ngo i ntsakelo kumbe political will loko i ri na yona swa tikomba ku loko i yi tirhisa swilo swa cinca swa hunduka swi va kahle xin'wana i timhaka ta ku lava va nga kona sweswi nga nghena va fanele va create legacy ya vona ku loko va nghenini tanihi premier loko va nghenini tanihi MEC loko va ta languta ndzhaku loko va ta va tirheni va fanele va veka titiwu ku hina hi tirhela leswiyani na ku kombisa n'we muhaxi ku political will leyi hi vulavulaka hi yona na kwale henhla leyi ka national yi kona a hi languteni gezi ra hina sweswi ku ri yime njhani ri tikomba ri ri stable why ri ri stable president i ve na ntsakelo wa ku a thola munhu loyi a ta kumeka a focusa ka timhaka ta gezi ku nga minister Hopkins va Mogopo ha swi vona ku i kumeka a kha tsutsuma na tindhawu leti ku ndliwaka gezi hi ku hambanahambana ka tona hi vona gezi hi ri na rona hi masiku na masiku i political will kambe loko ku ri ku political will hikokwalaho ka yini lava va nga vi na yona will yaleyo ku ve van'watipolitiki a ni ntirho wa vona hi van'watipolitiki kasi van'watiki va kona ku ta langa ti-will leti no a ni na yona nhlamulo muhaxi ku vula ntiyiso wa hetelela a ni na yona nhlamulo mara lexi nga va ku xi kombisa i ku munhu un'wana na un'wana loko a tirha a Giyani ku na tindhawu leti ku va ku ri na swimawusa mi kuma ku munhu a tidzimela ntsonga a xavisa swakudya a tidzimela ntsonga a kumeka a kera misisi ene leswiya a swi kumeki swi veka doroba ra hina kahle hi mhaka ku swi tikomba ti-bylaws ti nga ri ku landzeleliweni ti-investors loko to va kha ti jikajika dorobeni ra Giyani ti ta swi vona ku ingaku swin'wana a swi fambi kahle laha siku rin'wana loko ni ri Giyani ka masingu ta molo ni voni va pake timovha a handle so ka interest yin'wana vuya hala ka benke yin'wana ni swi vona ku okay loko political will meyara na xipano xa vona a Giyani a yi va yi ri kona a swi ta vula ku ta va na tindhawu leti hi vona ku swimawusamawusa leswiya swi ngo fika swi dzimiwa ku va na swona swi nga dzimiwangi kona loko a va swi landzelerisa ti-bylaws ta enforciwa a heta kumeka hi va na doroba ro basa na ti-investors ti kumeka ti kha ti ta investa eka doroba ra hina ni kha ni hetisela political will leyi ni vulavulaka hi yona hi leyi hi vona kume MEC Makamu va yi endlaka va xavela tindhawu leti timovha va yi endlaka ka department ya vona ku akeriwa vanhu tiyindlu na swihambukelo i political will liya so ku hava xilo lexi nga tsandzaka political will swilo swi kumeka swi kha swi endleka hi mhaka ku matimba muhaxi matimba ya ku swilo swi humelela ma le ka vanhu lava hi van'watipolitiki se loko van'watipolitiki lava vo kumeka va kha va na political will ya hi swo hi fanele hi swi vona sweswo hikuva van'watipolitiki va fanele va va na will hi ndlela loko va nga ri na will se ntirho wa vo i yini me hambi mo vuya sweswi minduku mi ku ha ve ri premier na MEC Rachweni ve ri ve nge swi koti ku khulela mapatu ku ya mahlweni hi mhaka ya ku mali yi herile swantswa a yi heli hi swi vonini ku va ndle yini
Pulungongo ndu chuma wa swi tivi hambi swi tana yini ka Misho Justice Machines a hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta masiku yingi suka kwalano hi teka vaxisati hi vulavula hi timhaka letiya ta vana lava nga le ku biyeni mirini va mhani mi ri yini mara he Misho i nhlekani tinhlanhla ti humile ti komba leswaku ti tirhisiwa hi va World Health Organization ti kombisa timhaka ta ku vana va hina ve le ku velekeni va ha ri vantsongo phela loko va ri mune ivi wun'we a va a ri na n'wana hi leswi va nge ri i 25%. Matsvo se loko ku ri 25% yi ti-percent la henhla ngopfu teteleto eka vana van'wana na van'wana va dzana 25 va ta veleka va ri na malembe ya le hansi ka 19 kambe loko yi tlhe yi tsatsamuxiwa yi tlhe yi fika na laha ka ku veri van'wana va vo va velekisiwa hi tintangha ta vona kasi van'wana mi va mi yo chochovela n'wina vakulu mi ya vaneni lava se hi lava ku vutisa ku tanihi va mhani mi titwa njhani loko xiyimo xi titani na n'we va xinuna hi ta mi kumela siku ne mi ta hi byela kahle ku mi fike njhani la mi fike njhani ka xiyimo lexi a swi twisaka van'wana va ri swi vanga hi vana tintangha ta vona na sweswo swi koho tinhlayinhlayi ti koho ta komba sweswo kambe ti tlha ti hi komba na ku swin'wana swa kona swi vanga hi n'wehe mi nga vakulu ka vona se xivutiso i ku njhani a hi tsutsumeni hi twa ku hi nga kuma vaxisati vo tala ku fika kwihi ke eka mhaka leyi bulaka hi yo hi ndlela yaleyo na ti-voice note hi ta va hi kha hi teka ta vaxisati ntsena hi to hi nga ta tlanga tona loko se hi vuya loko se hi vuya aka i n'hweti ya vona ni vula ku hi nge holoveli swona naswona va ka yena a hi ku tumingisela mena 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM wo sungula hi loyi hlekani Hello Bothete ahe vulavula na Mjadi Ana Baloka Miyexe ahe ni suka ni ri ka Buti Edi Hlungwani se hi vulavula hi vana sweswi vana va hina va khalima ho ka hi nga koti ku pfuneka ka masipala wa hina wa province ya Giyani from Miyexe a hi koti ku pfuneka hi ku loko hi kha hi va ripotela marito ku vana va endlisa leswi va ri i nkarhi wa vona se a hina a hi swi tivi ta khoma yini hi tshika yini masipala va nghena kwihi hi ku n'we vana van'we masipala wu nghena kwihi kwalano mi ripota ka mi ripota ka masipala hi mhaka yini i n'wana wa n'wina mi n'wi ripota ka masipala hi mhaka yini hi n'wi ripotela leswaso a nga kumi a famba a tlela kun'wana na kun'wana loko se ni vula ku ka masipala no kasi n'wina se mi kuriseriwa n'wana hi masipala ka mani n'wina mi tshembe ku va nga biwi a ku na munhu loyi a nga tangu va nga biwi mani i mfumo sweswo hi nga teki nawu hi veka mavokweni ma hina hi nga vabi se a ha swi tivi ku hi ta endla yini hi swona no mi ntswandzeni mani hileswaku n'we mi ni vula ku mi tswala n'wana mi tsandzeka ku n'wi kurisa n'wi kurisini mara loko hina hi va ba loko va kha va phongela kasi i mana nge te n'wana loko a tshinyiwa i tshinyiwa hi ku ba se i fane a tshinyisiwa ku yini hi n'wi byela hi nomo hi marito man'wana mi pfumela ku n'wana mi swi koti ku tshinya n'wana leswo n'we loko n'wana a tshikani lexo xo hoxeka leswi mi lavaka xona i ku laha nkukulu kumbe rihwayi ri nga kwaka kusuhi mi n'wi hwahwayisa hi swona mi lavaka swona o bohe khale hi mhaka yini hi mhaka ya ku loko a kha a nga ndli swona leswi a byeriwaka swona la kaya na me tweni ma amba a kuma vuyimani a ri n'wana lotsongo loko hina hi n'wi ba mikhe mu ku nawu a wu pfumeleri ku hi n'wi lawula i nkarhi wa yena na me tweni ma 0860002543 a hi nge yi enyana miehleketo ne hi lava ku vulavula hi kuma swintshunxo va mani hi lava ku kuma swintshunxo loko mhani mi nghena mi tikomba unge tin'we mi tsandzeka ku kurisa n'wana wa n'wina mbilu ya mi ya vava kumbe mhani wa njhani a hi amukeleni n'wana mi ngisereloni hleka hi mi amukerile mani a yi khalanga njhani se hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukile a khensa va ta khalanga siku va veni lexi xi nga n'wi endlekeni phela vana lava va nga kona sweswiwani i vana va hina va ma-40 80 lero mina ni ri maendetani a ni swi kota ku ti lawula na famba ni nga swi tivi ku ni siye vana na mani ni nga siye va kha va endla yini va dya yini ni endleka yini hi vona
so swi heta swi endla ku vana va ti hanyela va ti kulela sweswi va swi kumaka patwini ku a kaya a ku na munhu. mi ta na tlhelo rin'wana ni vona ongeti ene rero ri nga va ri ri na nkoka ngopfu leri mi vulaku xifaniso lexi hina tanihi mhani hi nga va ku hi kha hi xi nyika ka vana va hina na xo xi nga va xi ri koho xi ni xandla ka mhaka leyi hi nga ka yona swinene hi hina va mhani hi nga ri kona ka vana va hina. N'wana mina a ni swi tivi n'wana i byele kwini hi ku na mina ni kaya. N'wana a ni swi tivi ku i dye yini hi ku mina ni fambile na liya nga senga swakudya. I ya tlangela na vanghana va yena lava na vona va nga na ntshikelelo lowu a nga na wona. Ivi va vona solution ingaku i ku famba na vona va endla sweswiyana a va famba ku va endla swona. A va na vutivi byo hetisekana ku loko i endla swilo swa so swi endleka swilo swa so. Van'wani va vutivinyana byitsongo va na byona. Un'wana a ku a hi fambi tliliniki, un'wana a ku hayi swa tliliniki leri loko ku ya tliliniki va ha ri ntsinini swi ta ku onhela. Ni nga swi tivi ku experience ya ku ya tliliniki swi onhela njhani i kuma kwini kambe swi tshama a yi. Van'wanyana a kaya va tsheniwa a mi yingisela mi tlhela mi tshemba mi hetela ku n'wana i ntini a suka a ya exikolweni a suka na vanghana va yena va fika va tshama na vanghana va yena va bula leswi swi vulaka swona. Ivi a twa ku leswi vanghana va yena va swi vulaka swi kahle ku ya hi tlhelo ra yena. A va kaya va ni tshinya ni tsandla so ta va tlharihela ni va tumbelela ku va nga ni voni. A nga tumbela n'wana mi nga n'wi voni ni ya ku phaphara u kuma ku swi onhakile. ene loko mi nga mi vulavula hi ku a nga tumbela n'wana mi nga swi voni ka vula ku na vatswari vo tala lava nga fikaka va fika va mi byela ku n'wana wa mina i munhu wo miyela ngo la ri kaya. Kambe xivutiso ku ta va ku kumbexani ku va ku ri na van'wanyana ritsongo ri hetelela ku ri va koho ra ku a ni nkama n'wana hi fanele hi languta mafambelo matshamele ya n'wana mafambelo ku nga ri ku famba ku ba magoza kambe leswi a hanyisaka swona hi nga ku nongonoko wa hi wa siku a ne la ku nga na ku cinca ku ta sungula ku tikomba nongonoko ku hayi nongonoko lowu se wu cincini masivona swin'wana swa leswi kumbexani hi nga fanaka kambe hambi swi ri tani khensile swinene mhani ku va mi tena tlhelo rero mina mfana wa mehe i wun'wana wa vafana va miyela ngopfu a nga fana ba yena swi ri tani khensile swinene mhani ku va mi tena tlhelo rero mina mfana wa mehe i wun'wana wa vafana va miyela ngopfu a nga fana ba yena va tshama va yarayarala i miyele ngopfu n'wemeri yini va mani i nhlekani hi mamukeleni ka Munghana Lonene FM n'wina ma ha ku pfulela ku xiyanimoya i 0860002543 nomboro i nhlekani mani minjhani se swa mina hi pfukile n'wina minjhani a hi pfukile a khensa DP mina ni realize something hina vatsarani ku na curriculum leya ya LO ya yi fika ku dyondzisiwa vana hi reproduction ya hina vana mara hi tsandzeka ku byela vana ku after this ku ya humelela yini. Okay, ni n'wana wa nhwanyana ni nga kulela mutini lowu nga na vanhwanyana ku nga hava vanuna so vasesi a va ndla swilo va nga vulavuli hi ku ya hi mina a ni twisisa age gap between hina na vasesi but these days loko n'wana a vuya xikolweni a ku ni sungule ku vona nkarhi tshama hansi na n'wana wa wena as mutswari u nga tikisi voko tanihileswi hi nga kurisa swona hina because vatswari vo tala lava hina sweswi va ku vakokwana a ri swilangi hi hina lava va 38 40 something tshama hansi i va chomi ya n'wana wa wena i explaina ku leswi swi nge teta ku ta humelela 1 2 3 ene loko ku humelela 1 2 3 ni byeli mi mana we ku hi ta vona ku yingisa ku yini a wu rumi n'wana ku a ya swi endla mara i kota ku famba na n'wana wa wena hi ndlela because swa vava butheki siku rin'wanyana mi vuya va ku n'wana wa wena i bihe mirini i na mavabyi matingana i na leswi swa vava because swi ya vuya henhla ka mina tanihi mutswari ku okay ni file n'wananga hi ku ni tsandzeke ku vulavula loko teka nkhavi i to ba mina hi nkarhi wa mina loko a kula loko i heta ku ba
a tlhevula kahle ku va ni bini tona a va bangungile va benyama ni ta ku na vo vana va hina va swi vula sweswo a va ni bini mani mara a swi vuli ku loko mama ni bini tolo ni nge ni ya n'wi vona munhu wa mina kumbe i n'uba loko sweswi xikolo xi huma we tibyela ka i sale ka study session kasi n'wana i fambe na jaha va endla leswi va endlaku swona loko i ri mutswari va na open na n'wana wa wena kambe swi nga va xiyimo lexi xi kha xi vangiwa hi ku vatswari a va open kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ku na mihlohlotelo yo hambanahambana leyi hi nga na yona la hi minkarhi ya no hleketelela ku hi nga va hi kha hi ri kolomi ya ka malembe man'we hi minkarhi ya hina a ku ri hava social media sweswi ku na social media mi n'wi xavele foni and sweswiwani ti-TV se ku na tichanele to tala khala ko va maswo sweswo swa ku taniya se xivutiso ku ta va ku swi nga va swo helela kwalaya ka ku vatswari a hi le ku ndleni ku enela kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke okay DP a ni khale n'we loko hina hi ri xikolweni a mi yiva vona a va biwa so hi leswiwa khale hina loko hi pfulela SABC 1 la ku vona Generations a kaya a va tima TV va ku i nge swi vuli so mara loko nkarhi wo ka wu famba va yi va discovera ku loko va hi timela TV loko ku Saturday va ku ya repeat na nhlikana a yi vona Generations leyi va nga yi arisa ku yi vona na madamu so xa kahle a ku ri ku yini va hi byela ku a hi swi lava ku i vona Generations hi mhaka leswi na leswi hina vona va expose ka internet va expose ka swilo swo tala tatani ku loko wo va chomi ya n'wana wa wena i swi tiva ku n'wana wa swi tiva ku okay mama leswi a nga swi lavi kumbe i lava hi swi endla hi ndlela leyo a vo hi tlula lava ngopfungopfu a hi voneni hina va leyi ni ta vulavula hi hina ve le switandini hina ve le switandini a vo hi tlula vana lava va tshamaka tisababini va nga hungukiki i mhaka ku vatswari va voho va swi tiva ku vana vona va expose ka swilo swa so va fanekele va teka ndlela leyi a hi cinceni mihleketo leyo hi ku hina endla swilo hi left kasi swi lava hi ya ka right ene mhaka leyi mi nga vulavula hi yona yi hi tlhelerisela ka miyingiseri wun'wana ngete vatswari a hi kona vana va hina hi lava ku kurisa vana va hina hi Bluetooth hi Wi-Fi va ri le kule ene vo tala va lava va va ku va ri ka tisababini hi lava va kulaka na va va ku va kha va famba na vatswari va voho va ri na vana va voho siku na siku ma ku heta ku hlamusela ku jara n'we a mi hleketa ku ri mi yile ngopfu a ri fani na n'wina mara loko mi fikisa matric dance mi voni something different loko no va chomi ya n'wana wa mehe ni swi tiva ku n'wananga loko a ku na huma swisiwani ya ka va DP loko a fika le ka vo DP i fika a ndla yini na mani swi ta pfuna ene loko n'wananga a ku ni busy ni vona leswiwa ti byeliwe ntswari mina ni tshame ni dyondza ku loko n'wana a ka vona tipopayi tshama hansi i tshama na ye i vona tipopayi ti nga n'wi timisi loko va fika laha ku ndliwa ku swilo swo ku nga swi twisisi loko a heta a hleka kumbe a tshimela n'wi vutisi ku i twisisa yini hi ta kota ku hi kota ku famba na n'wana ka philisi leyi a fambaka ka yona hi ku swi nge ni pfuni nchumu ku tima xilo xexo lana lexi i va hansi i ta va surprise ene ti-surprise leyi yin'wana ya toho leti to vava a hi leti ta simple leti i ta teka tiphilisi i nwa ku i ta kota ku amukela situation a hi cinceni as vatswari na metweni mani I can't. Un'wana muyingiseri i tsale ka TikTok ne ako xin'wana i ku va manana va teke vana va va veka ka position ya ku va vatswari n'wana ya sala ku kaya n'wana ya pfaka ku kula n'wana ya hlantswa ku swibyi n'wana ye n'wana wa se mutirhi wa kwa kaya mani va ya vibini mani mativana a hi amukele n'wana muyingiseri lo nhlekani Pfukile Khalanga. Hey Pfukile mani ngobo. Pfukile. I can't. Mina xintshunxo xa kona lexi ni xi vona ku Khalanga leswi vana lavawani loko n'wana o za a nghena stagini ni nge hi koti loko o za a nghena stagini n'wana right xintshunxo xa kona lexi mina ni xi vonisaka xona vatswari va xisati aka n'wana wa xisati a hi yimeni hi milenge ni n'wi byela ku wa ri n'wananga tikhomi a tliliniki swilo leswi a swi phakiwa mahala ivi na vadyondzisi Khalanga va tlhela va swi dyondzisa exikolweni
ivi na mina mutswari wa xisati khalanga ku n'wana wa mina a nga kumi n'wana a ha ri na 16 wa malembe ni ya famba na yena a tliliniki a ni n'wi rhumi vafana khalanga swi tiri swa fana hambiloko mo ni n'wi rhuma a va fanele mara i ta tsala a bebuletela vana a ha ri ntsongo a za ku loko a kume xa mfana a ku ndla ku tlhandlameka ni kuma nyenyana se swi nga va njhani ku hi va yisa a tliliniki van'wani khalanga mi kuma n'wana wa nyenyana a za a heta xikolo endle njhani o va nene yena a nga nene kuni i etliniki ma twisisa khalanga a hi tlheleleni nyana kantsongo laya ka mhaka ya mukha vulavula yona mani ya xiteji tinhlayanhlaya ti voyamela ngopfu ka vantima ta vana lava va biyaku mirini va ha ri vantsongo ti voyamela ngopfu ka vantima ti tlhela ti voyamela ngopfu ka lava nga swela se swivutiso i ku hikokwalaho ka yini swi va tani xivutiso xa mina khalanga lexi mina ni nga ta xi vona khalanga xi voyamela ngopfu aka vana lava nga swela vana van'wana khalanga a va nanguti vusiwana bye le kaya a va nanguti ene mina mutswari khalanga ni nwa byala loko ni nwa byala mina ni vuyi nkarhi muni 11 yena i ta sala a tele laha kaya ni ta n'wi byela njhani mina ku wena i nga vuyi 11 ni ta n'wi byela njhani ku lahawani i nga kumi n'wana wa ha ri ntsongo ni nge swi koti ku n'wi byela marito yalamo hi mhakeni ya yini hi mhaka ya ku i vona mina ni vuya hi nkarhi muni ni vuya hi 11 se vatswari lava nwa ku byala a va tikhomi loko dyambu ri pela va ya makaya ku na va ta kota ku tshinya vana va vona ku teka n'wana i n'wi yisa tliliniki khalanga a wu rhumi vafamini mani i sivela ku n'wana wa wena a kula kahle a za a dyondza xikolo vana va khalanga vana vo tala va hina vo fana na vo mina hikuva na ni dyondzanga mara hi vo va endlaku swilo swo huma endleleni vana van'wana vo dyondza khalanga a va endli swilo swo huma endleleni a va endli hi mhaka yini yingisela va twa milawu va twa leswi n'wina va wu tendla leswi ka n'wina ni twa n'wana ku ni la ku ta kula ni tirha ni fana na baba ni ya kula ni fana na mhani a va hina vatswari va hina va hina a hi va tshinyeni vatswari va xisati a hi tsinyeni vana va hina ku a za a kota ku kuma 18 wa malembe 20 a nga si kuma n'wana xi kuma n'wana a xi swi koti na ku hlayisa n'wana a xi swi koti loko xi rile tlanga na xo na xo ri xa rile kambe i ta pasa exikolweni i karhi hlekete n'wana hala kaya loko a vuya ni ta n'wi byela ku hi n'wana a horile njhani na mathicara ene xin'wana eka hetisela mhani xin'wana xi nga koho hi ku un'wana mi yingisele ni tswalelana le ka TikTok la i ri xin'wana mi kuma ku vana va siyiwe na vakokwani nuna na nsati ve le joni ku ve nsati a nga le ku tirheni mara va tshame swin'we le Thembisa leyi vana va le ku kaka yini hala kaya hala kun'wana va va ri na vakokwani kun'wana na vakokwani va nga ri kona va lo siyiwa hala lexi se xi na 18 xa swi kota ku sala na muti leyi hi leyi moni ni hlamula kwalani khalanga leswi ni hlamulaka swona hi swona luyani mhana n'wana i le joni na nuna wa yena ni vhele vavanuna va sweswi va nge tshami a va fani na vavanuna va khale and loko a tshamanyana n'hweti yin'we i ta kuma se a ri na un'wanyana hi swona a tshami joni mara loko a vuya khalanga a swi twa ku n'wana wakwe i ye kwini i ye minkarhini a n'wi teka n'wi heleketa a tliliniki a sala na kokwana hambo vuya siku endla yini mara a ku nga humeli nchumu ku ta humelela mhaka ya xikolo a basa swin'wana ta mixamuti hayi ni metrini mani me ni hlamurini ni khensini mani tata fambisa sweswo mani 0860002543 ku na nkulukumba wun'wana i le ku phikeleleni a ni tsalela leswi ku pfinyiwe n'wana aka nkuri a Sodoma ene mfana wa kona i tsutsumini swi nga leswi loko a ri movha hi ta vula ku okay HFL yini se loko xiyimo xi tetana a tsutsumini hi ri yini lexi a mi fanele mi ndla xona yana ni maphoriseni loko ri ku ma n'wi tiva munhu wa kona mpfula nandzu a byi swi lava ku ni mi ni rhumela mehe a ni tivi kumbe tlamulaka so ayi ma swi tshika a hi tweni va mhani ni hlekani akana munhu la 0860002543 timinete nhungu ntsena awara yan'we yi nga seba awara yan'we henhla ka nhloko mahungu ya misava na Mixo Justice Mashimzi kasi ke kusuka kwalano hi ta va se hi kha hi teka hi ta va se hi kha hi bula na tatana Nkatingi hi twa ku va ri yini vona hi mali ya marhumbi na n'we mi nga na swivutiso tshamani mi ri ndleve hala ka hafu ku bela awara yan'we hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi vutisa swivutiso timali ta marhumbi swi suka kwihi swi suka ka ku mi yingiseri tolo u te ti va le ku hakeriseriweni 500 rand ntlhanu wa madzana ya tirhandi
leswi ku nga i yini hi Xitsonga ni ta mi lavela vito ra kona hi ku dzana 5 wa makumu se ni ta mi lavela se 15 wa tipondo a swona ma ni ta ka n'wa mingiserile nhleka Hello, aye man njhani Botpet? pfukile minjhani sesi xiphiqo lexi xa riqingho ra mina xi vuye futi a ni tivi ni khomeni mingiselo wa mina ne swi le kule ngopfu na vulawuri bya mina ni lava ku ringeta ku languta un'wana ka TikTok la hi twaka Botpet minjhani okay luwa ka nkuri ka Sodom Botpet n'wana u fanele a dyondzisiwa mahanyelo na ku yingisela a ha ri ntsongo ntiyiso nge n'wi jumi n'wana kambe xivutiso ku tlhela ku va lexiya xa ku me loko hi tatamuxa va ka hina hi vulavula na ku hikokwalaho ka yini swi khumba ngopfu hina va hi nga ri ku na macheleni ku fika kwalano a hi amukeleni na minhlekani Minjhani Botpet? sesi wa mina hi pfukeni minjhani Hi pfukile Botpet. Xin'wana Botpet ka xiyimo lexi xi endlaku ne ni ta ku vatswari na mina ni mutswari Botpet n'wana wa mina wo ka a nge se za fika ka xiyimo xexo ku se ni ta ku hina vatswari Botpet hi na problem leya yo loko n'wana a sungula ku hi n'wi vona ku u huma ndleleni a hi swi koti ku tshama hansi hi vulavula na yena a holova hi leswo swo wo yima u holova u rhasa hambi vo ngo n'wana wa twa Botpet a nge kutwi se hi swona swi endlaku ku va ku ri na difference ka vomhani lavo tshama ti-suburbsini na vomhani lava va hina ve le makaya hi ku lava le makaya hayi vo rhasa ku hayi famba u ya kwele u yaku kona loko u ta vuya na xo xin'wana xexo xa wena swi lava wena matshan'wini no loko u swi vona ku se ku na problem la ka n'wana u tshama na n'wana u vulavula na yena kahle hi ndlela ya kahle harasa ene van'wani loko ku harasa vula ni vula ku Botpet loko n'wana mi kuma ku nyika xikombiso xo n'wana a nga etlelangi kona kaya matshan'wini no u tshama na n'wana u vulavula na yena kahle hi leswo swo u fane u rhasa u huwelela un'wana na un'wana ku twa van'wani vana va stubborn Botpet ene loko a ri hi ndlela yaleyo mi nga hi hlamusela mi n'wana i na mona i va tekele mani mana yena a swona u va tekele mana yena i ku bawa ku hava wa mona i ku bawa wa mona a swi kona a ni na Botpet mata ku lexi endla ku yini a ni yi ku endleki mistake va hi nyiki vana va hi tsutsuma na vona se hina ku kwata a ri na ku kwata loko ko hi kwateli vo bawa vona a ha ri na timhaka to hi se hela ku lulamisa n'wana hi lulamisa timistake leti hina hi nga ti endla ta ku a hi kumangi ku tshinyiwa hi vatswari ene vulavisisi byi komba ku vatswari va sweswi a mi kona ka vana van'wina mi busy ngopfu hi ku rinda vanhu van'wina ku tlula ku vona ku vana van'wina hi yo mhaka mi nga vileli ku ya tshama tshembisa mi nga ri ku tirheni vana va sala va ri voxe i ntiyiso ngopfu walowo Botpet mo ni mi nyika xikombiso hi sesi wa mina ne ko va ku a ni swi ku hambi ta ku i kateko kumbe ku na n'wana wa mfana na loko va byeliwa ku n'wana wa vona ku endla leswi na leswi ni tsundzuka va byeliwa ku n'wana wa n'wina u dzaha timbangi ku ri leswo swo a va na mhaka na nchumu vona va kolomo va tshama kona ntsena loko n'hweti hela va rhumela mali a va yi ngheni ku endleka yini hambi vo twa ku ve n'wana a hlomisini a va yi landzelelisi ve ri haxi na mhaka swi lava yena twanana nemetwe hi swona Botpet mi ta ndlaya mbitsi n'wina ayayayaya 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula languta nkarhi i timinete tinharhu ntsena yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava na Misho Justice Mashindzi hi ta ri hi la ku vulavula hi timhaka ta mali ya mali ya marhumbi na mi ni byela n'wina mi nga la ku nga na mufambisi wa mina Rose Chavalala va byeleni ku hi la ku vulavula hi mali ya ai amukele n'wana mingiseri lo hlakani minjhani sesi wa mina hi pfukile vula minjhani hi pfukile ha khensa mhaka ya ku kuma ka vana va ha ri vatsongo swi kahle vana
vutihlamuleri bya ku hanya ka vana na maendlelo tintambu kusukela ehansi ti na mutswari. Loko n'wana a huma ndleleni wena mutswari i fanele i rhanga i ti vutisa ku n'wana loyi wa i huma njhani ndleleni mina ni ri kona. Vana va dyondzisiwa Buthphethe ko va ku loko i kurisa n'wana loko wo lava ku ya dyondzisa n'wana xilo ku yingisela na ku va a twisisa a ri nkulu i nge swi koti. I swi sungula n'wana a ha ri ntsongo i n'wi dyondzisa hinkwavo na valava vafana a ku dyondzisiwi vana va vanhwanyani ntsena phela vana lava va vanhwanyani loko va kuma vana va kumisiwa hi lava vafana na vona va ha ri vatsongo. Ku dyondzisiwa vana hinkwavo vana va vafana va fanele va dyondzisiwa ene ku dyondzisiwa ka vana va vafana Buthphethe a hi va dyondzisi hi mutswari wa xinuna ntsena na mutswari wa xisati lava va nga huma va ku vana munghana na vana va wehe va vula swoho n'wana a va free a kota ku loko ku tshika ku va na swin'wanyana a nga swi twisiseki a kota ku hatla a ku fikelela wena mutswari a kota ku a vutisa i kota ku n'wi dyondzisa ku ya mahlweni ku swin'wanyana a wu nge swi tivi hinkwaswo leswi n'wana a fanelaka a swi endla wo dyondza hikuva ri munhu i dyondza a za a fa a karhi a dyondza. Mara n'wana loko wo va i karhi i n'wi sungula na yena hansi i va na vunghana na yena i va na vuxaka na yehe i n'wi dyondzisa swilo swo tala swi va swi karhi swi hungutana ni vula hi ku mina n'wana loyi ni nga na yena i mfana n'wana wa mina wa firstborn i mfana loyi a nga na 25 years sweswi. N'wana loyi wani ni vulavula na yena xin'wana na xin'wana swilo swo tala na vulavula na yena a ri mfana. Se na valava vanhwanyani vona ku hi tshinela kusuhani na voho hi va aka vuxaka lebyi bya ku n'wana i n'wi hlamusela i n'wi dyondzisa na wehe i karhi i endla i leader example hi ku n'wana phela i fanele va ku tala vana va dyondza hi ku vona. Ntiyiso hayi vana va sungurisa sweswo ku ya hi tidyondzo ti vula sweswo ku vana va ta va basile ku fana na phepha ro ka ri nga tsariwangi ku nchumu se va kha va vona va kha va tsala hi ndlela leyi ni khensini nkarhi wu hi vondzokini mhani inkomu hayi khensa sweswo mingitsero munghana lona mfema yini ya twa mahungu ya misava ya awara yan'we na Misho Justice Mashindzi ivi kusuka kwalano mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni andaku ka mahungu walawo Misho sweswo mingitsero munghana lona FM ina ngona ko Africa wa vulavula hi le ka munghana lona FM komba ndlela va kulukumba lava va tinhlayo va humese tinhlayo leti van'wana va nge a ti hi nyiki xifaniso xa kahle tanihi Afrika-Dzonga xana swi nga va swi vula yini ke swi va ku nga va ku ri yini naswona va nga khumbeka ngopfu hi vahi hi ndlela yaleyo va ri ka kotara ya vumbirhi ikolomi ya ka 92 wa magidi ya mintirho yi lahlekile njhani se hi ri na gezi ra kahle a hi amukeleni lava swi tivaka kahle lava nga ta va kha va vulavula hi mhaka leyi hi ku minkarhi hinkwayo hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Statistician General Risenga Maluleke hi vo hi nga na vona la riqingweni la hi ta twa ku kahle tinomboro leti loko va ti pfuvapfuvile ti va fikisa kwalawani ti nga va ti susumete hi yini leswi va swikweleti a hi swi tshikeni n'wana tinhleka vakhalanga na ku losa vayingiseri no a khensa swinene tinhlayo leti mahaku ti humesaka namuntlha tanihi Statistics South Africa ti kombisa ku lahleka ka mintirho ya kolomi ya ka 92 wa magidi eka kotara ya vumbirhi hi fike njhani ka xiyimo lexi n'wanati xo sungula muhaxi a hi languteni leswi loko hi la ku vulavula hi timhaka ta mintirho hi languta lava a va tirha lava nga lahlekeriwa hi mintirho tanihi laha se ni boxeke ku kavula i 92 kambe na valava a va nga ri ku tirheni lava se va nga famba va lava mintirho va tlhandluke hikokwalaho ka 100 ra magidi na 58 wa magidi 158,000 se lexi nga endla ku hi tikuma hi ri laha i swiyenge swa ikhonomi leswi swi nga swona swi nga
hoxa xandla. Xo sungula i xiyenge xa mabindzu xi lahlekeriwe hi kwalomu ka 111 wa magidi ya mintirho. Nakona xiyenge lexi xi na swigavagava swo hambana laha ndzeni ka xona. Swigavagava leswiwani swa ku hambana swi katsa na xiyenge xa tihotele, na lomu ku tihodela na lomu ku fambaka ku dyiwa kona lomu ya venge hi le ti-restaurant lomuya. Se hi xona xigava lexi xi nga lahlekeriwa hi mintirho yo tala ngopfu ka xiyenge lexa xa mabindzu lexi. Ku landzela xigava xa timhaka ta mabindzu lawa hi ma vitanaka wholesale trade, laha ku lomu ti-wholesale na kwalomu mavhengeleni. Se hi xona xiyenge lexi xa economy na xiyenge xa vurimi xi nga lahlekeriwa hi 45 wa magidi ya mintirho. Na kwalomu makaya kwalomu hi tholatholaka vanhu va hi endlela tinghadi kumbe va hi basisela na ku hi pfuna ku loko hi ri mintirhweni kun'wana va salaka va tirha na ku hlayisa vanhu va hina. Hi lahlekeriwe hi kwalomu ka 18 wa magidi ya mintirho. Ku ve a ku ri na swikoweto leswi swi komba ku hi nga fika ka xiyimo lexiwani. Hi ku loko ni tshamini meni kha ni languta ku se ha ri hava load shedding ku fika sweswiwani swi ti komba swilo swi kha swi khuluka. Swikoweto swi va kona muhaxi. Swikoweto swi tshamise leswi. A hi languteni kwala ka timhaka ta bindzu laha hi nga lahlekeriwa ngopfu kona hi mintirho. Hambi gezi ri vuyile hi minkarhi ya makhisimusi a ku thoriwe vanhu vo tala ngopfu le ka swifundzankulu swo fana na va Kapa N'walungu, xifundzankulu xa Vuhumadyambu, Mpumalanga na xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Hi kona lomuya hi vonaka vapfhumba va ya hi xitalo. Se loko hi lahlekeriwe hi tindhawu ta tihodela na lomu ku dyiwaka kona, i ku vanhu hi nkarhi wa ku hundza ka minkarhi ya tinguva ta makhisimusi vapfhumba a va fambi hi xitalo. Ka kotara leyi hi vulavulaka hi yona leyi a ku na vapfhumba vo famba hi xitalo ku fana na nkarhi lowa va ri hi wona eka kotara liya yi nga hundza leyi yi nga katsana na ku huma ka makhisimusi. Kambe swi kahle ku vulavula hi tinomboro Mwananti, kambe swi nga koteka ku hi swi languta se hi swikongo lavakulu, ku nga va ku ri vaxisati, ku nga va ku ri vantima, ku nga va ku ri vanhlonge, sweswo. Ndzi tona boxa muhaxi ni ku tanihi malembe vantshwa va khandziya ntshava va lo tsochama. Mo ni rhwala mi ya ni veka ka xiyanimoya mi tshama mi kha mi ni vulavurisa masiku hinkwawo swi nga heli. Kambe vantshwa vona hi vona va nga ni ntshikelelo lowukulukumba muhaxi. Vantshwa va malembe ya 15 ku fika eka 24 hi vona lava nga na ntshikelelo wukulukumba hi ku pfumaleka ka mintirho ka vona hileswaku ku fika kwalomu ka 60 wa ti-percent. Leswi vulaka swona i ku eka 10 ra vantshwa van'wana na van'wana lava va nga va malembe ya 15 fika eka 24 mune wa vona hi vona va tirhaka, lava va ntsevu va ri hava mintirho. Xo sungula xexo. Kasi xa vumbirhi na va ka manana hi nga se hundza hi ya ka va ka manana hi n'hweti ya vamanana leyi ta fanele ku kumba hi xitalo nyana. Vantshwa vona vona va lava va malembe ya 15 kusuka eka 24 laha tikweni ra hina nambara ya vona kumbe nhlayo ya vona yi kwalomu ka 10.3 wa mamiliyoni. Exikarhi ka vona 9.6 wa mamiliyoni a va le mintirhweni, a va le swikolweni, a va le ka swikolo swo dyondzela mintirho. Leswi vulaka ku ka 10 rin'wana na rin'wana ra vantshwa 4 va pfuka va lo tshama, a va le mintirhweni, a va le swikolweni, a va helo. Se hi wona ntshikelelo lowu hi wu vonaka ka vantshwa. Kasi loko hi tlhelela ka va ka manana vona ntshikelelo swinene ku vula ka risimu ri ngo va ka manana hi rhwele ku tika. Leswi humelelaka i ku vanhu ku pfumaleka ka mintirho ka vona hi se hi boxile ku xiyenge xa tiko kumbe ku pfumaleka ka mintirho laha tikweni i 34.5 wa ti-percent. Leswi vulaka swona i ku va ka manana
va hundzile lahaya ku pfumaleka ka mintirho ka vona i 35.5. loko va ri vamanana va vantima vona i 39.9, leswi vulaka leswaku eka 10 rin'wana na rin'wana ra vamanana lava va nga vanhu vantima 4 wa vona a va le mintirhweni. Ku na minkarhi yin'wana ku vulavuriwaka hi timhaka ta ku na swivangelo leswi swi hi fikisaka ka xiyimo lexiwani xa ku swi tikomba ongeti ku na vanhu lava nga ngopfungopfu sweswi hi nga ka n'hweti ya vamanana. Mi vona ongeti kumbe ku na leswi mi swi kumaka tani hi vapfuvapfuvi va tinomboro swi nga swifaniso swa ku hikokwalaho ka yini va ri ka ntshikelelo lowukulu so swi nga va ku swi ri swivangelo n'wanati? Hambileswi hi nga swi vutisangiki eka swivutiso swa hina muhaxi, ha swi tiva leswaku xo sungula loko vanhu vambirhi va famba va lava mintirho ngopfungopfu etindhawini leti ku nga ri ku na vuhlayiseki, va ri munhu wa xinuna ni munhu wa xisati, leswi vulaka swona i ku vanhu va xinuna va swi kota ku fika va gongondela mixaxa ya vona kwalahaya kumbe mikhukhu ya vona va ti tshamela, va ha lava tindhawu ta kahle, va ha lava mintirho. Van'wani va tshama na lomu hansi ka mabiloho laha tinqolo ti hundzaka ha kona. Va ka manana a va swi koti ku va na lunghelo rolero hikuva vuhlayiseki bya vona a byi kona. Kasi xa vumbirhi loko hi languta mbalango wun'wana wu endlaka wa General Household Survey hi kuma leswaku vana va xisati hambileswi va nga vona va tirhaka hi ku hiteka, va nga tlhariha swinene eka swa tibuku, a va nyikiwi swiave swo ringanela swa ku nghena xikolo tanihi vana va xinuna. Swi nga leswi ku na leswi hi swi vitanaka structural unemployment, leswi vulaka ku dyondzo leyi vana vo tala va xisati va yi kumaka kumbe vamanana vo tala, hi nga vulavuli hi vana, vamanana vo tala a yi ringaneli ku va fikisela eka xiyenge swa mintirho leswi tumbuluxiwaka hi minkarhi yo tala. Hi swona swi endlaku hi kuma vamanana vo tala va ri kwalomu ka timhaka ka swiyenge swa vurimi, loko va kuma mintirho na kwalomu makaya va vona va sala ku va hlayisa mindyangu ni ku basisa ni ku sweka. Hi le ka 30 wa malembe hi ri ka xidemokirasi, timhaka ta ku tshame ku va na apartheid la Afrika-Dzonga swi nga va swa hoxa xandla ka matshamelo ya timhaka ta mintirho? Kavula muhaxi, va tele lava va nga na mavonelo yo hambana hi leswi. Swi pfa nkarhi wun'wani swi hlomula mbilu loko hi va twa va karhi va vulavula, swi hohlokisa mihloti muhaxi, hikuva vanhu vanyingi va twa ingaku timhaka ta xihlawuhlawu leswi a hi swi vitana apartheid hikuva se hi ri na 30 wa malembe hi hundzile eka swona swi herile. Ku ngo va lava va tsakelaka ku tivulavulela, va nga swi henahenani, va nga hlawula ndluwa va siya hove. Kambe loko hi landzelerisa swinene muhaxi hi kuma leswaku swifundzankulu leswi swi nga swa xidoroba swa ku fana na Kapa N'walungu, Western Cape, a va pfumali mintirho ku fana na hina, leswaku ku pfumaleka ka vona ka mintirho ku le hansi swinene. Hambi xi ri xifundzankulu xa Gauteng laha hi swi vonaka leswaku a xi hluvukisiwe hi vanhu va nhlonge yo karhi, xi tlhela xi hlayisa vona ngopfu. Se ka swifundzankulu swa matikoxikaya swa ku fana na Limpopo, KwaZulu-Natal, Mpumalanga na swin'wana na swin'wana, hi vona loko se hi hundza lahaya ka leswi hi swi vitanaka narrow definition kumbe ku languteka hi tihlo ro koma swinene ka ku pfumaleka ka mintirho, hi ya ka expanded definition hi tihlo ra ku anama. Hi kuma leswaku mintirho eka swifundzankulu leswi swi nga swa matikoxikaya ya pfumaleka. Leswi vulaka swona hi tidyondzo tin'wana leti hi nga tokota eka tona swi hi komba leswaku xiyenge lexiya xa xihlawuhlawu, matirhelo lama ma xihlawuhlawu lama a ma se suka. Loko a ma sukile a hi ta vona vamanana vo tala va nga vantima ku fana na mina na n'wina muhaxi va karhi va kha va tshama madorobeni, va nga tshama eka matikoxikaya lava nga kule ni swiyenge swa mintirho ni vantima vo tala. Se hi ku kongoma eka hetisela mun'wanati tinhlanhla kahle ti ri loko munhu o vutisiwa Afrika-Dzonga va ku
tinhlayihlayi ta eku pfumaleka ka mintirho eAfrika-Dzonga ti ta lava pfumaleka mintirho ti fike la hi ti hlamusela njhani hi ti-percent kusuka ka leyo tsatsamuxiwa kusuka ka leyo kongomisiwa ku ya ka leyo tsatsamuxiwa? Xo sungula muhaxi, loko hi languta hi leyo kongoma leyi hi vitanaka narrow definition, hi languta ntsena lava va pfukaka masiku hinkwawo va famba va lava mintirho. Hi vona lava loko mi twa hi ku tiphesente ta hina i 33.5, hi languta va lavaya va 8.4 wa mamiliyoni, hi lava va pfukaka masiku hinkwawo va lava mintirho va ri karhi va yi pfumala. Loko se hi teka lavaya va 8.4 wa mamiliyoni hi tlhandlekela na lavaya va nga lava mintirho va kondza va gada va 9.2 wa mamiliyoni, na van'wani lava nga lavangiki mintirho kambe ngi yive kona mintirho leyi a va ta va yi tekile, lava i 80 wa magidi ya vanhu. Swi hi fikisa eka xiave xa vanhu lava ringanaka 12.4 wa mamiliyoni. Ma vona ku se hi hundzile laha ka 9.4 wa mamiliyoni. Se hi kona laha se hi vulaka leswi hi swi vitanaka expanded unemployment rate, ku nga ku pfumaleka ka mintirho hi ku anama, laha se hi fikaka eka 24.6 wa tiphesente, leswi swi nga kwalomu ka 10% ku hundza lahaya ka lavaya va ku languta hi tihlorokoma kumbe narrow definition ku nga 33.5 wa tiphesente. Un'wana i ri mi nga si famba mun'wana ti ni mbutisa ku xana mhaka ya ku loko munhu a dyondzini i ta kuma ntirho yi na xifaniso xa njhani a Afrika-Dzonga? Vanhu lava nga dyondza tinhlayo ta vona lava va pfumalaka mintirho na lava nga dyondzangi ti vulavula njhani? Lava va nga dyondza ngopfungopfu lavaya va nga i ti-graduate, lavaya va nga na tidiploma letiya ta malembe manharhu, na lava va nga na ti-degree ta malembe manharhu kumbe ku tlula. Ku pfumaleka ka mintirho ka vona i 9.7 wa tiphesente, kambe ku swi olovisa eka vanhu va ka hina muhaxi, ku swi olovisa ni ndlela kumbe na hlantswa yi ta hatla yi fika muhaxi. A hi languteni la eka 10 rin'wana na rin'wana ra vanhu lava va nga tokota va nga na ti-degree na tidiploma ta malembe manharhu kumbe ku tlula, i wun'we ntsena a pfumalaka mintirho, lava 9 lava ve le mintirho. Kasi loko hi languta lavaya va ngo va na matric na lava va pfumaleka matric lavaya kumbe ntanga 10 kumbe grade 12, lavaya vona eka 10 rin'wana na rin'wana i 9 ntsena va nga mintirhweni, lava van'wani va 4 a va le mintirhweni. Se ha swi kota ku vona ku loko munhu a dyondzile u kota ku fikelela swiyenge swo karhi swa mintirho. Kasi hala tlhelo ku nga ri ka xiviko lexi, ka xiviko xin'wana hi ta kuma leswaku ku pfumaleka ka mintirho hi swona swi tlhandlametaka ngopfu eka ntshikelelo wa vusweti. Se swi vula ku loko vanhu va karhi va dyondza, va dyondzekile swinene, va kota ku kuma mintirho leswaku va ta huma eka vusweti. Hayi kumbexana hi ta tshama hi kha hi vula tani hi ku a hi yeneni ya dyondza a hi kwala yi nga ta fika hi koho, kumbexana ku nga hetelela ku hi pfulela yin'wani minyangwa mun'wana ti ya khensa swinene. Leswi swin'wana swi tshikile ni vulavakulu ve le ku tirhaneni na swona, na tshembisa ri nge heli leri lembe. Hi nga swi tlakusi nyan'waka va kon'wani, loko no ze ni tshama ni kha ni mi xanisana kwala ka xiyanimoya va ta ze va swi twa van'wani va ta teka hlantswa leyi a ho hwina swona yi ta fika hlantswa makhisimusi ma le kule. Khensa swinene muhaxi ni ku khensa vayingiseri. No ya khensa swinene munghana ta khensa va lava hi bula na vona mingisero munghana non FM i statistician general Risenga Maluleke. Ni komberile kan'we tani hi rixaka leswaku a hi chinini marito lama, kambe leriwani hi ri thye ku yini? Statistician general hi ri thye ku yini? A hi ri laveni hi ri kuma hi richa sukusuku kwala nga ko ni vulavula hi nsuku mtileni hi ya vonaka ku hi vona ririmi ra hina hi ri ndlandlamuxa njhani ntirho wa yena wa siku rin'wana na rin'wana. Se hi endlisa ku yini loko xiyimo xi te tani mtirheni, ngopfu loko hi kha hi lava ku taka timhaka ta ku ni lava ku cinca statistician general, hi lava ku hi ri kuma vito leriwani. Ndlela ni khensile n'wina mi nga kota ku va mi ni pfuna laya ka
ncindani matwal mi le henhla nyana a ni ku ni khensini n'wina mi nga kota ku va mi kota ku ni pfuna ni vone hosi Gamani i van'wani va nga Hoveri muhleri wa tinhlayo hayi hi swona ne ai N'wamabunda okay muhleri wa tinhlayo statistician general muhleri wa tinhlayo i statistician na pfumela so general ke se rukarana na mitwa na kenta se muhleri wa tinhlayo kambe xivutiso ku ta ku loko se a ri statistician general ke phela hi nga swi hunguti ai mupfapfarhuto wa tinhlayo a ni ka xiyimo xo kala mara sweswo se na ala kambe swi ri tani la ku bula na tatana Katingi la kambe hi nga se bula na vona i mani hi twa lava va nga rhumela ti-voice note va mani eka mhaka leyi a hi kha hi bula hi yona nhlekani loyi ka nomboro yaliya ya 065 744 3911 muhumelerisi ri hayi se na ku twa se la ku sungula ta ririmi tsaka ti-voice note yo sungula voice note hile nhlekani Buthphethe na muhumelerisi wa n'wina kwalano Ncindani Buthphethe e vana lava va bebulaku e vana va ku tala va koho e vana lava va endla na nhlekani na visiku phela me wa me ni vulavula hi wa me sweswi i muyimani una 17 Buthphethe ni tlela na endlwini every day mara loko ni vutisa i ri kumise ku yini i ra mani like enough sweswo swi nga humelela swi tshamisekile mara no vula ku hi tshama na vo hi vulavula na ivi loko ri me ni vulavula na yini nga tumbeti a ni ri ku na xinuma ni n'wi byela straight ku 1 2 3 mara swi ni tsandzile inkomu Mashumu Buthphethe na muhumelerisi hina vana lava mina va mina ni ta ku mina va mina na vulavula na vona va ni twa va ni twini ni nga ku va ni twile ku a va zangi va endla leswi vana van'wana va swi endla loko ni langutisa laha ni tshamaka kona eSonta ma tiva Buthphethe i sono ma tiva xihlange xintsinini va bihe emirini se ma ni swi tivi ku vatswari van'wanyana a va swi koti ku vulavula na vana va vona na n'wana a nga biwi n'wana u tshama na yena hansi u n'wi kombisa situation u n'wi kombisa la wena i nga kona n'wana wa twa mina vana va ni twini Buthphethe ku vulavula ntiyiso se a ni swi tiva ni ta ku vatswari van'wana ringetana ku tshama hansi na vana va n'wina mi vulavula na vona mi nga vabi ku vulavula na yena n'wana wa swi twa ende loko wo va na strong language n'wana wa swi twisisa n'wana i ta cinca a nkhensa Buthphethe i Eunice Palabret Rixile Buthphethe na muhumelerisi mina hi ku vona ka mina leswi endlaka leswaku vana va hatla va biha mirini va ha ri vatsongo mi kuma leswaku mutswari a nga ti hloniphisi ka vana i mutswari kwa i vuya nampundzu i tlhela a vulavula timhaka ta marhandzu na n'wana wa yena va tlhela va discuss-a ku me ni rhandzana na swimanimani se n'wana i vona swi nga ri nchumu i endla hi swin'wana na swin'wana free se swi endla ku va hetelela vana va bihe emirini va ha ri vatsongo inkomu Buthphethe ko va mavonelo ya me inkomu hayi ya twile mavonelo ya n'we vamhakhe ya tele la ka mina na ku ya ka tatana Katingi twa ku vo va ri yini loko xiyimo xi titani hi timhaka leti ta mali ya marhumbi mani mali ya marhumbi yi na swi vulavula yo mhaka ku ni lavele ni na mufambisi va ta swi yingisela kahle a yene loko nga na Mixo Justice Machine ku nga va ka ha ri yena na sweswo n'wichocheni n'wana wa vanhu ka a ni tshembi ku ka ha ri yena kambe loko va ka ha ri yena Mixo Justice Machine yi nga ta va kha hi nyika nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 loko nga ri yena yala nga kona hi yena tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula mina leyi a ni yimi na yona Buthphethe
i ku ti cinca xiyimo kahle timhaka ta ku ve hi ku vavanuna a va talangi lava ntsako ka n'wana wo ringana na n'wana wa wena maybe wa first born a swi tshamisekangi swi onha yini like mina ni ri swa onha ni kha ni nga swi tivi ku swi onha yini mara loko u za u tikuma u ve ka rirhandzu ka munhu ka n'wana loyi u swi vonaka ku n'wana loyi a nga va kha ringana na n'wana wa wena va na ripfalo ka ma swi vona hambi hina vavanuna hi nga pfumeleriwa ku hi lava swinjhinani na hambi ni ya lava xinjhinani ni nge lavi xinjhinani xo ringana na matevula ya mina a swi koteki buthete a yi pasi yaleyo a yi pasi vavasati hayi come on tana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula i ntiyiso Afrika wa vulavula hikokwala hi nga koho mingisiromeko ya xela twi hi Xitsonga xa nhlayo loko swo sungula mina ni khalanga Pet Mathebula kasi ke ka nhlaka lowu mingisiro mugana na FM la ku landzelerisa mhaka leyi nga sungula hi mani tolo mani va ngheni ni lava ku hey mi nga swi tshamelangi kule ku laviweni madzana mambirhi na ntlhanu wa makume eka vaaki hikokwalaho ka ku va va ta hatliserisiwa swikoxo swa vo swa timhaka ta misava hi ririmi ra kwala xitarateni hi nge ri mali ya le marhumbini se hayi hina hi nge swi tshikisi sweswo ni hi ku hina tanihi Afrika wa vulavula hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona swantswa hi landa lava va swi tivaka se lava swi tivaka lava hi nga na vona namuntlha i tatana Nkatingi vona va suka aka commission kumbe ka hofisi ya swikoxo swa misava eLimpopo tanihi mufambisi kumbe eka hofisi yo liya se lava ku bula na vona la namuntlha hi twa kahle 500 rand ya hatlisisa kwihi na ku kumbexana hi sunguleni la kako kahle loko vanhu va koxa misava timhaka ta swa mali ya le marhumbini ku ndleka yini na ku sweswi hi le kwihi tatana Nkatingi hleka ni mahaxi na vayingiseri va Munghana Lonene na khetsa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowani tolo ku ngheni mani va kha va vilerisiwa kumbe va kha va hehla ku na timali leti ti pfaka ti hakeriwa ku ti ta hatlisisa ku koxiwa ka misava kumbe swikoxo ku swi ta hatlisa swi fikisiwa makumu kambe a hi sunguleni la tanihi hi lava mi tirhanaka na swona ku koxiwa ka misava ku ndleka yini kahle loko va ku se hi le ku koxeni misava inkomu mahaxi no ni sungula lahawani leswi mani va nga vulavula hi swona na hina hi le ku kumeni ka tiqingho ti humaka ka Malamulele ngopfungopfu loko ni lava ku va ni kongomisa lava nge land census ya ka Malamulele yi hlanganile na vona hi ti 10 ta August yi va humesa ku 500 rand va hi nyike na list ya vanhu lava nga humesa va tlhela va hi nyika na list ya vanhu lava nga ala ku humesa timali teto lava ku ni tlhela ni basisa nakambe ku ri land census committee ya ka Malamulele a yi khale tatani Magada na van'wani va vatirhikulobye va hlangane na yona ka n'hweti ya leyi nga hela va lava ku twisisa hi timhaka ta mafambiselo ya leswa swikoxo lava nga fika va hlamuseriwa swinene leswaku ku humelela yini timhaka ta swikoxo se mo ni kongomisa ka swivutiso swa n'wina leswi hi tirhisaka swona ni ta sungula ku ku na swikoxo swimbirhi tinxaka timbirhi ta swikoxo swa misava ku na leswi nga nghena hi 1998 swikoxo leswi sweswiwani hi nga busy hi tirhanaka na swona hi swi loko vanhu va swi nghenisile leswi endlaka swona i ku va hi swi lavisisa loko swi lavisisa vanhu hi tiva ku hi tela va tekeriwi timfanelo teto hi fika laha nkarhi wun'wani vanhu va kuma ku misava ya vona yi vuyela ndzhaku kumbe va kuma mali swilo sweswo hinkwaswo a swi lavi mali ya munhu loyi a nga va humesisa vuyetela swi tirha hi commission laha ku nga na vatirhi lava va nga dedicated va yaka kwale mintini ya vona va ya kambisisa sweswo hinkwaswo va vuya va ku fikelela la vanhu va nga hakeriwaka a swi vuli mali swi fana na loko munhu a lava SASSA a swi tshama hi twa hi ku vanhu loko va lava ku aplayela SASSA ku na vanhu lava va fanele ku va thola vanhu vo ya ka department ya social development va apply ku fana na loko i lava pasi a hi swi tshama hi twa leswaku vanhu va collecta ti-500 rand va ta endliwa mapasi swi tano i service kumbe i vukorhokeri lebyi byi nga laveki ku vanhu va tekeriwa timali
kambe khombo ra kona leri hi nga na rona i ku vanhu va ka hina hambi i ku rhandza ngopfu mali khale hi karhi hi hlangana na vona hi vulavula na kwala ka radio timhaka ta swikoxo ngopfungopfu leswi swi nga nghena hi 2014 swi yimisiwile hi constitutional court leswaku ra nga heta leswo ka 1998 leswiwani a swi pfaleriwile a ku na ndlela leyi vanhu va nga tekeriwaka timali va ta va tirhela loko swi ta pfula swi ta va swi ri ka radio swi ri ka TV hi ta tlhela hi fambafamba na matiko lama hinkwawo hi pfuna vanhu leswaku va nghenisa swikoxo swa vona loko ku i ntiyiso komiti leyi ya ka Malamulele yi le ku tekeleni ka vanhu a va ya maphoriseni va ya pota leswaku hi le ku tekeleni ka mali hi hemberiwa a hi ntiyiso sweswo leswaku vanhu va fanele va humesisiwa mali leswaku va ta endlela swikoxo hi tlhela hi kuma na ku hambi mundzuku leri va hlangana leswaku vanhu va tekeriwa mali leswaku komiti leyi yi ta ya eMidrand yi ta ya na le Pietersburg i vun'wa bya rihlaza sweswo a swi kona leswaku vanhu va lava ta mi pfuna loko va mi tekela mali va ta mi endlela swikoxo a hi ntiyiso kambe unfortunately vusiwana bya mihleketo byi tele tikweni ra hina vanhu va dyeriwa hi timpfuvu va nga rimanga mahlalukweni vo bohelela xuma emileni wa mpfuvu se mhaxi a ni ta tiyisisa leswaku a hi ntiyiso leswi ni helelana hi marito ni twa swi vavisa loko swi siwana kwa Xikwembu swi va swi tekeriwa timali leti swi tikumelaka ekusiwaneni munhu a va xisa leswaku ta va endlela timhaka ta swikoxo a hi ntiyiso sweswo se a hi tlhelelenyana katsongo ni ta vuya ka leyiwani ya komiti ya ka Malamulele lava ku na swin'wana ni lavaka ku hi hundzisiwa hi swona kambe a hi sungula ni tlhelelanyana laha ka loko mi nyika xifaniso xa ku loko ku endliwe swikoxo van'wani va kuma mali kumbe va tlheriseriwa misava ya vona laha ka ku ni kuma mali masini leswi swi humelelaka leswi loko swikoxo swi vuya hi nawu lowu hi Restriction Act number 2012 1994 wu pfumelela munhu kumbe community hikuva loko hi ku munhu hileswaku munhu yaloye i va a yimela ndyangu wo karhi leswaku wu endla swikoxo hileswi ku ri ka tingati tani ndyangu wu hlangana wu n'wi nyika matimba a fila tifomo ivi loko swikoxo xi lavisisiwile swi kumeka ndyangu walowo loko ku ndhawu yi ri kona government ya swi kota ku vuyisela ndhawu yaleyo eka muti walowo loko ku ri community ya swi kota ku yi nyika munhu matimba ku nga va hosi ku nga va munhu njhenjhe yi n'wi hlawula hi ku hina va tiko ro karhi ra ka Xigaza kumbe ra ka Masakona ra ka Ravele ku fana va Ravele na va Chakuma a va tlemule hi tihosi ta vona loko va fanele va kuma ndhawu yaleyo a yi vuyi ka hosi yi vuya ka vanhu lavaya leswaku ndhawu yaleyo yi tsarisiwa hi mavito ya vanhu valava hinkwavo lava va tshama lahaya loko ku ri mali yi vuya ka muti wun'wana na wun'wana loya va kuma mali yo karhi ku fana na muti wun'wana na wun'wana loko ku va fanele va vuyeriwa mali va kuma vo 500 and something thousand a yi ka hosi i va a ri wun'wana wa muti loyi nga kumaka mali yaleyo mali a yi ka hosi ya ka muti walowo kasi loko ri tiko na rona ri ka hosi ri ya ka vatshami lava a va tekeriwe ndhawu yaleyo na vuhosi bya vona kasi hosi a hi n'winyi wa misava hosi a hi n'winyi wa misava loko tihosi ti fana na leswi hi nge ma yi vona trust loko va ku you are a trustee loko ku lava ku fuma ku tihosi o va mukhomeri wa vanhu lava a va fumaka vinyi va misava i vanhu valawo hosi i wun'wana o va murhangeri ka vanhu valawo ku hava misava leyi va nga ta ku ya hosi swimanimani hayi se mi pfule yin'wana yi ta tika leyi tatani ka tika ku minkarhi ya ku tala ha swi twa ku hosi yi xavise misava hosi yi ndle yini hosi vaaki va kho vo hlalela so va kha va nga kumi nchumu kambe a reze yi ta njhekanjhekisana hi yo siku rin'wana tatani ka tingi a hi yeneni la ka leyi ya ka ya ntiyiso a hi languteni leyi ya komiti ya ka Malamulele n'wina tani hi xiyenge kumbe hi ndzawulo a ku na nchumu mi nga xi ndlaka ka xiyimo lexi ngopfungopfu loko ku ri ku timali ti dyiwile
tinyikiwe valava ivi va kuma ku hayi i komiti leyi ku fana na sweswi mi nge komiti ya timhaka ta swa misava aka Malamulele ivi se mi hlangana na yona ivi ku twananiwa ku yisiwa ku yini mahlweni timali ti tlhela kumbe n'wina mi pfula nandzu mi pfulela vanhu lava hi ku hi vo mi tirhaka na vona. Leswi nga xona matirhelo ya milawu i ku munhu loko a tekeriwe mali mfumo wu fika ku tekeriwa mali munhu loyi a nga tekeriwa mali hi yena a nga na mfanelo ya ku ya pfula mhaka ku ni tekeriwe mali and ni spirit i swihoxo. Department yi ngo tisiwa va ri yi ri a friend of court yi sayitiwa yi ta nyika vumbhoni ku fana na sweswi swi nyikaku kambe hina lava hi fanele lo mutekeriwa wa mali hi a fanele ku vula a nyika na vumbhoni ku ni tekeriwa mali hi ndlela leyi na leyi na leyi se tanihi vanhu lava va nga humesiwa ti-500 rand loko va tekeriwa mali va n'wi tiva na munhu loyi a nga va tekela mali va fanele va n'wi report and va kombisa na ku hi tekeriwa mali hi mhaka ya ku leri va ta endla swa se hina hi ta vitaniwa as a friend of court hi va vanghana va court hi nyika vumbhoni ku fana na byi nyikaku leswaku a ku na ku humesisiwa mali eka timhaka letiwani. Komiti leyiwani va ti hlawulele vo tanihi vaaki valavo kumbe n'wina ma nghenelela ka ku hlawuriwa ka komiti leyi? Yo fana na leyi yi vulavuriwaka ya komiti ya ka Malamulele a hi na vutihlamuleri a hi ngheni kambe loko ku va komiti leyi va ku ri community yi nga nghenisa swikoxo hi hina hi facilitataku hi section 10(3) hi foma komiti yaleyo ya ku va yi fambisa xikoxo lexi xi va ku xi nghenile leyiwani a yi tivi komiti. Ku nga va ku ri yini xi susumetaka ku vanhu va ze va vona swi ri na nkoka ku va na komiti loko va koxa a hi nge va hi hina hi marhumbi ya ka manghena se le ku koxeni hi tisile hinkwaswo mi hlanganisile siku rin'wana nkuweni mi ku hayi tani mapasi na yini na yini na yini se i ncini xi nga endlaku ku tlhe ku fanele ku va na komiti? Komiti swa olova loko mi tirha na vanhu vatsongo ku va mi hlanganisa vanhu kambe ni vula loko ku xikoxo xi ri kona nga ri leyo fana na le ka Malamulele swa olova na ku xo sungula ku va ku ri na munhu loyi a pfulaka fomo a va a nyikiwe matimba hi vanhu vo karhi ku va a nghenisa xikoxo swa olova ku nyama swi tiva ku leswi hambi ku ri muntima hambi swi koti ku ri muti wa vanhu va 10 no vulavula na munhu mara wu kona nkarhi lowu hi vulavulaka na munhu ku fana na loko se mali yi fanele yi vuya yi nghena aka bank ya munhu wo karhi a yo nghena ka komiti se komiti yo hi pfuna loko hi ka hi processa kumbe hi tirhana na xikoxo xexo ku va hi kota ku hlengeleta vanhu na mitwa yi mani ku na muyingiseri wun'wana laha i mani ni twa ku hi ri yini mani khomela tani tatani ka tenge nhlekani hayi Dr. Professor Phekalanga mi pfukile minjhani? Hi pfuke a ni lava ku vutisa ku ri ka mamela ka Golobert na va ta tsara ni ku rejistara na ku teka ti-account okay kumbexani ni nga se loko mi ku va ku rejistara na ku teka ti-account mi vula yini mi endle xikoxo rini n'we? I before corona hayi leswi a swi yimisiwile sweswo hi constitutional court swi yimisiwile a hi kumeni n'wana tindani swi yimisiwile sweswo kumbe ni vulanga swona tatani ka tingi hayi ni bensoko ya mhaka kalanga ko va ku heteli ka nkarhi sweswo loko hi nga kutani swi vutisa swilo leswi nga yimisiwa n'wina mi nga endla swikoxo hi 2014 ku ta haleni a swi yimisiwile sweswo ha vulavula hi swa 2008 kumbe 1998 a hi tekeni n'wana muyingiseri loyi i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene? Halo Munghana Lonene. Ahe papa. Ku na xikoxo xa ka Ngove hi kombela mi va vutisa mi xi endlerini a hi sunguleni mi xi endlerini kasi a mi loko hi yingiseleni musi hi ta vulavurisa ku yini a hi sunguriseni xikoxo lexi xi endliwe rini? a ni xo a ni tivi ku endleke yini riqingho ku hlanganiwini ka Ngove xi endliwe a hi sunguleni mi ri xi endliwe rini? a ni xo ku ilembe rini xi endliwile swa hlupha se mara byeriwe ku xi pasile mi byeriwe ku xi pasile mani
kwale ka ngove va hi byele ku xipasi mani ku sala ku xi hakela mara a xi le ku hakeleni mi byele mani kwale tiofisini ka ngove hi tiofisi n'wina a hi endleni nso papa mi ya lavisisa leswi mi lavaka ku vutisa swona mi vuya kahle mi ka mi swi twa ku mi vulavula yini kambe hambi swi ri tani tatani ka ku na xikoxo mi xi tivaka xa ka ngove mi tivaka ku kumbexani vumundzuku bya xoho kumbe ku xi yimise kwihi xikoxo xa ka ngove xi kona lexi nghenisa hi hosi ngoma kambe leswi ni nga vulaka swona ni nga siya mahlweni hi xona swi na nkoka loko vakoxi va ri na leswi swa ti-KRP number kumbe ti-reference number na ku tiva ku ri i mani a nga koxa hi mhaka ya ku loko munhu o ti vutisela njhenjhe swi endla ku swi tekela van'wani nkarhi lowu wa nkoka wo karhi xikoxo xa ka ngove xi kona xa ha ri kule ku va hi nga vulavula hi xona la moyeni hi ndlela yaleyo kambe a va yi ka vukosi ka ngove va ta kuma vuxokoxoko byo hetiseka hi mhaka xikoxo xin'wana na xin'wana xi na munhu loyi a xi yimelaka a wu fanele loko mi ku xa ha ri kule swi vula ku leswi va nge xi pasile vo ti vulavulela munhu loyi a xi yimelaka a wu fanele loko mi ku xa ha ri kule swi vula ku leswi va nge xi pasile vo ti vulavulela vo ti vulavulela i mani hi twa lava i nhlakani mi amukeleli ka munghana lonene aye minjhani hi pfukele minjhani papa na ma a ku yisa ti-150 a xivulana a va ku ta yi ti-150 leti a xivulana ene twanana a xivulana leswi a xi endleka hi muti a xi ya hi ku ku na vanhu ku na mindyangu kokwana va ri na vavasati vangani hi loko swi vulaka loko ri kokwana va ri na 6 wa vavasati swi vulaka ku ya 6 wa ti-150 a xi vulani a mi tiyisa kwihi a hosini hey ayayayayayaya a swi vula a hosini na n'wana wa le xivulani a nga nghena a swi witnessa sweswo kuve xikoxo xa n'wina xi nghenerini hi ku tiva ka n'wina mani swi twi a hi swi hi twana nchumu sweswi loko swi fike kwihi sweswo mara swi sungule rini ve ri xi nghenisiwe rini xikoxo lexi i na hi tiva u vuya va hlanganisa hi twa ku tsarisiwa misava xivulana okay hayi ni mi twini tatana enkatenge ni khomele ntana ni mani sungula ni hundza laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hayi khona timhaka leti ta n'wina matsundzuka n'waxemu hi vulavuri tatani katingi ku ri ko ka ku hisisa sweswi na namuntlha ka ha hisisa no ku na xiphiqo la i xiphiqo xa vutivi loko munhu a pfumala vutivi swi endla leswaku a nga vi na matimba kasi loko i ri na vutivi hileswaku va lava va va xisetelaka i ku va na vutivi byo karhi ku ri hi nga endla mali hi ku hatlisa hi ndlela yaleyo swi lo hoxeka ku ri va le ku misleadeni ka rixaka va le ku lahleni ka rixaka kumbe lexi xi nga lavaka mali loko munhu a nga koxa mali ku ta va ku ri yini hayi ku hava lexi xi nga lavaka mali hi mhaka ya ku swikoxo leswiwani hi na ku fana na le twendo hi na office hi na timovha leti vanhu hi mali loko munhu o suka kaya ka yena a ya kumbexani laha hi hlanganaka na wa a nga yi lava mali ya ku va hi hlangana mara a yo va mali yo ni voneni leyi ya ku vanhu va ze va tekeriwa ma-500 malambo hayi na va ku tele na loko hi karhi kwalomu makaya ha va twa vanhu va ka va tekeriwa van'wani hi tlhela hi va tiva ku hawa hi le ku ringeteni ku va lunghisela leswiya swa 2014 kambe hi ndlela yin'wana vo va ku va tekeleni ku va ku va dyeleni ka mali ku hava ndlela leyi va nga ta va pfuna hi yona hi mhaka ya ku hinkwaswo leswi swi lavekaka ka ku koxa swi tiriwa hi ti-officials a swi tiriwi hi munhu un'wana swi fana na loko mi teka pasi ku hava munhu loyi a xitarateni a nga endla ku pasi mi ri kuma handle ka official eka home affairs a nge swi koti ku a endla pasi a mi gandlela swi lava ku tiriwa hi munhu wa ka home affairs pasi ri se ri un'we hambi u ri mutende ri vula a swi koteki ku swi ta hatlisisiwa ku fana na sweswi va nga tekeriwa ti-500 va ku swi ta hatlisisiwa a swi kona sweswo a swi kona vo va ku va xiseni mina ni kombela n'wina loko a ni swi tivi ku xi vulani vusi bya n'we bya le kwihi hi ku vito leri ri ta va ri va ri onhakise sweswi na kombela va vosi bya le xivulani loko mi kuma nkarhi tihlanganise na hina hi kota ku vona ku hi nga mi nyika nkarhi mi hlamula ka timhaka letiwani ta 150 leyi hi ku swi ta va swi duma ku mi tekele vanhu mali ya swa misava
se loko ku ri ku a hi ntiyiso tanani mi ta hlamusela ku kahle kahle 150 a ti ri ta ku fikelela yini ku endlela ku mi basa ma swi vona hi ku xikongomelo xa nongonoko a hi ku mi thyakisa mavito va vuhosi bye le a xivulana kambe sweswi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi i nhlekani mi nga nonoki ngopfu ku na vo tala la layinini mi nga ti ketli a hi yeneni mahlweni khalanga i Vigas Ngoveni la kambaka mugwazeni i timhaka ta xikoxo xa misava xe le va ri Mureveni Communal Properties leyi nga a yi tiveka sikumekaka no la ku ta twisisa ku vuya hlamusela swiyenge swimbirhi swa ku nyikiwa misava kumbe ku vuyiseriwa mali kumbe ku vuyiseriwa misava se nga ta twisisa ku ri process yi nga famba hi yona ku fika sweswi va endleli verification na hinkwaswo va yi tshembise ku ta hakeriwa nkarhi wun'wana na wun'wana na ta twisisa ku ri leswi le Mureveni Communal Properties a swi nyikera swi famba ku fika kwihi mara mi jika kule ngopfu phela leswi n'wana mi lava ku tiva swona i ku xikoxo xa n'wina xi fika kwihi mara leswi n'wana mi nga swi hlamusela swa hi pfuna nchumu swi yo hetela nkarhi buti wa mina kambe hi twenini ku va ri yini ma swi kota ku swi hlamula amoyeni sweswo awa hi to ringeta loko va Mureveni Communal Property Association i xilungu xin'wana xikulukumba loko va Communal Property Association i xiyimixiwa xa xinawu lexi xi nga nyikiwa misava le Mureveni se a ni swi ku vona va wela kwihi ka swa mina n'wini swi twa ku wenge a swi khomeki kahle leswi va swi vurisaka va tlhela va vulavula hi timhaka ta mali ku hi tsarisiwile a Mureveni va nyiki misava va le ku yi tirhiseni sweswiwani va le Mureveni that's why va ku i Communal Property Association se vona a va ti na mhaka ya vona leyi va lavaka ku yi twisisa loko a hi swi koti ku yi hlamula kahle hi ku hetiseka ya ko ya hi ku na ku masiva loko mi lata swi vona mhaka leyi mi yi vulaka tatani Kateng kumbexani yi na nkoka ngopfu tanihi rixaka ku loko hi ze hi nghenelela swilo a hi swi landzeleriseni hi va na vutivi loko va hi nyika maphepha hi ya hlaya hi ku ma vona loko munhu a nghena ku a hi lava ku swi tiva ku hi leswo swi vula ku a nga swi tivi na ku a ni minkarhi hinkwayo loko mi va tsalela papila laya mi va nyika mi vulavula na vona ra tsala laya ku swivutiso mani a swi dzisela xiyanimoya sweswo lexi xikulukumba vanhu a va fanele va xi endla hambi vakokwana va tata wa hina mikhaleni ta masiku va nga koti ku hlaya na ku tsala a va swi kota loko va tsaleriwa papila va ya ka munhu loyi a nga na vutivi sweswiwani vanhu va na vana na vatukulu lava kotaka ku hlaya se problem mi ta kuma ku nkarhi wun'wani vanhu va lavaka ku va swi tiva va ri voxe va tlhela ku ri loko un'wana o swi tiva a va pfuna nkarhi wun'wani u ta va tekela mali a hi swi tivi mara sweswiwani rivoni ri kona a ha ri xinyamini lexa xa khale xa ku munhu a ngo tsendeleka a nga ri hava vutivi byebyo byo tala a ha ri vusiwaneni lebya byo hi tsandzeka na ku va hi tiva ku ri swilo leswi swi vula yini ku maendlelo sweswiwani ya le henhla ngopfu vanhu loko munhu a ze a kota na ku fona a tirhisa foni i munhu loyi a nga dyondzeka ngopfu leswaku a fanele a nga ha xisiwi hi ndlela leyi vanhu va xisisiwaka hi swona ku ta fika siku leri hi nga ta ku mi fika kwihi siku leri ya mi hlaye tinhlayahlayo to tala ngopfu mi ta heta kambe mi ta mi heta 2025 mi ta mi hetini hawa hina van'wana hi ta se hi huma hi ya pensionini swi sala swa ha tirhiwa hi mhaka ya ku ri ani swilo swi le ka mfumo swi tirha hi budget yo karhi lembe na lembe hi teka sweswi ha ri ka 1000 something ni vula ku magidi yo karhi ende lembe na lembe a yi hundzi dzana ti-claim leti hi ti fikelelaka se swa ha ta teka nkarhi swi ta vona hi vahanyi kumbexani a hi hetiseleni tatani Katingeke hi nga ri a ka ha ri na un'wana laha kambe u ve ri ku na un'wana a ni ku hi hetisela a hi tekeni loyi a ri wo hetisela nhlekani ahe minjhani papa mina hi pfukini n'wina minjhani hi pfukile a khensa ni vulavula na Phineas Mtileni ka Gawula inkomo Mtileni ni twa mi kha mi vulavula hi timhaka ta marhumbi ku loko ku ri ku hi tsarisini laha kaya a hi swi tekeni a mutini wa ka hina ka Mtileni ku na vavasati vambirhi then hi fanele hina va muti hi twanana ku mali leyi ya ka akhawunti ya mani se a hi nge mina ni lonkulu kwala mutini mara ni ya tsarisa vamakwenu nga va byeli va ya swi tiva njhani vamakwenu wa mina ku mali yi teka mina loko se yi vuya mali ya marhumbi
mi ta dya mi ri kwetse mara loko mi ze va mi twanana ai e kata kota teka ka mani cancel mi tile ni hlayiseka twanananga mina o suka ni ya tsarisa ni ri nexe ni nga va byeli lavan'wana mi ta loko yo huma mi popile mara hareti ko va nkarhi wu nga ni vondoka a ni ta mi vutisa swin'wana mi tile ni hlayisekani wena mani komi Kestile mi ni xavetela mafemani kwalaho okay basuseni tindani mi tileni kwala ni hetisana nkati va hlamuleni ivi mi tlhe mi hetisela ku vanhu loko va lava swin'wana ku ya emahlweni va ndla yini ya inkomu leswi swi humelelaka ka lava mi kuma ku swikosi swa vona se va teki xiboho xa ku va kuma mali loko ku ri mutini bava na manani lava ku nga vo va nga susiwa mali ya ka ti-akhawunti ta vona manani na tatana leswi va twananisaka swona na loko a va ha ri kona ku ri na vana va vona ntsena vana lava loko va tsarisiwile mali leyi avanyiseriwa vona un'wana na un'wana ya ka akhawunti ya yena leswi va swi vutisaka tatana swi le ku humeleleni mi kuma munhu a tumbeta van'wana matele leswi swi humelelaka loko ku fika nkarhi lowu se ku fanele ku tatiwa swiboho kumbe ni ta vula yini ni ta ku ti-contract se ta ku mali va humelela vanhu lava van'wana ivi mi kuma swi fika swi bohana hi ku munhu luya ivi a nga tsarisiwanga ivi hi swi nyiketa family ku xana mi huma njhani hi ku munhu loyiwani u fanele se mi nga tumbeti vanhu va ka n'wina hi mhaka va ta humelela siku leri mi fanele ku hakeriwa a wu nga swi koti ku yi dya hi ri wexe mali yaleyo se ku ha ku popa ni leswi ni nga vulaka swona hi na ti-office to hambanahambana ku na ti-officials lava va nga responsible for ti-district to hambanahambana a Vaterberg ku na tatana Jacob Chabangu lava a ni tivi tinambara ta vona hi nhloko mara hayi ku nkarhi wu hi vondzokini tatana kati mi ngo nyika yin'we nomboro loko ri ku yi kona a va teki ya mina ya i 082 419 5258 082 419 5258 va lavana na Mielani Frank Nkatini hayi tatana Katingi MF khenseli swinene nkarhi wa n'wina mbana siku lerinene ku dya ku engeta hayi khenseli khalanga na n'wina mi va na siku lerinene inkomu kusuka ka commission leyi langutanaka na timhaka ta swikoxo swa misava a Limpopo i tatana Katingi MF va hi fikisa makumu ka nangona ku la humelerisiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula Misho Justice Mashimzilo na mahungu dzumba na mina na Ike Ngobeni na mchangano wa landzelanda ka sweswi hlakani wa vunenene tata Eloy Trichardt, Vleisfontein, Musina.